Captain. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Talaga ka diasan nakalakwan iti arak, mare. Ay, rabien, kabadong. Adda ordinansa ti barangay, bawal ti aglako iti arak no kastoy nga oras. Wala ang bayadak, mare. Bawal nga rod. May salaang mo't abuti. Mangri ka pa kaon. Agawid ka kidin. Taur-urayan na ka ni Marituyang. Ay, awan bibiyang ko dita tuyang. Uray-aguray, nga patpatnag, mare. Kita umanday ta pa nagsasaom, kabadong. Di kalamasyan ka ni Marituyang. Lakwan na nusan, mare. Saan ka alakwan? Ala, aglisi ka dito tamangri ka pa kaon. Ay, kapoy ti dahito nga naramid mo, mare. Makitam, minton bigat, ti panang ibalis ka. Inteng, ada ni kumparim abadong ijarwar. Ah, Ada kanu ibaganaken ka. ay pastor kam ata sigurado anak patag ti ibagana kanyak dayta akong paret. Apay mo't anak ko nam ti kasta. Isugayam ay mismo ti imay dito. Oh, Gapo ta iso abis mo ti imay dito balay. wan. Ay, pastor kam, agsarita kami. Ay, umunag ka paray. Ay, agyaman na ka, pare. Tamang pa'y nga imay kape masyar dito balay. Wan, pare. Tada na patag-unay nga ibagaking ka. Nya dayta aya. Sa anak pa'y kita nagkapay, pare. Ay kat itimplaan ka. Ay, mabalin anay na yun ng ti asukar na, pare. Un pare, no problem. Kan, pare, mabalin na pasurutan mo tayo iti tinapay. Una, day talaga yam. Ay na, agyaman nak, pare, Kiting ka nga ron agtimpla na, pare. Darasam, tada pamigsak nga gistorya intun madamdama. Ay na, nagmayatin tirik na tiag kape, pare. Huha! Ay, maudin nga igup mo dayta paray. Ha? Ite ko pa'y nga orayan ti istoryaan ko ba? Ay, wala niya. Nalipatak mo tintirantak dito balayaw. Rugya mo na. Sakbay ko arugyan, pare. Damaga mampay king kano at daka di business permit na. Dahi ta kagawad nga glaklakaw. Na, kagawad nga aglaklak ko kunam. Dahi ta kagawad aba ka, pare. Kunam lang no asino. Apay, di mo pa'y diretsahan nga ibaga. Ani kagawad ko anang, ti dakdaka matang. Wine, iso, pare. Nagalas tugalin na dahi ta kagawad. Saan mo ti kunam? Kita man kidi, pare. No damot lang business permit na. Tanuawan, iparikip mo dahi ta tersina na. Damagak tumat. I-report mo yung munisipyo no saan nga agtungpal, pare. Sana mabalin nga glako-lako no awan permit na. Talaga saan ang mabalin? Pare, itimpla anak man pa iti kapay. Mayat ti pa nagtimtimplam iti kapikay. Apay, nagkapuan ba daw? Saan mo na damagdamagay? Dabagak at nakita kamot ang naggapo di tabalay da kapitan. Nakita na magayam damagang pailaang. Wine, naggapuwak di tabalay na parinteng. Tamom no niya tinaramid ka. Napan ko in-report na ita amari ko anang. In-report mo? Na, apay nga in-report mo? In-report ko na naglastag. Kasano kuma ako nam alastaw? Punam lang asinaw. Awan magayang business permit na. Anya nga'y kumatibibiyang mo iti permit na. Ipairikap na ita tersina na. Ay sana, awanan ti pagutangan no iparikap da. Ay, naskan ama iparikap. Apay kaguram ni Marikwanang, anya ti basol na kun ka. Expired mo gayam nga agpaisunday ti business permit ba, kagawad? Man, ano ay ano expired, kapitan? Kat saanak pa'y nga ron ang nakapagrinyaw. Ay, grinyo kan maray, ta damang ireklamo kan ka. Ada bang ireklamo kanyak? Sino man inday ta? Jak ibagbaga. Tinapatagkat agrinyo ka. Awan mo tagreklamo, ide. Ita, ada nagreklamaw. Sige, kapitan. Tapno awan isyo, agrinyo ak. Uwan. Ramay dem adag house. Tapno saan da ka nga i-report ijay munisipyo?
Waraw! Aw, anda ka di pa panam, tatabadaw. Sakti sumaruno di tapila. Ay, awan. Kasano ko mga dapapanak. Kita man na ito yung nakabul sa kanyak. Nini. Arak mo di tayo pagpakitam. Wine, umay ka, taginom ta. Ay, pasada kitang aldaw. Sana ka mabalin nga ginaw. Aha, di ka man. Hadula amin na ita pasapasada na ita. Umay ka kidain. Kan may isa, agungat ni Uncle Kao no aginom kami atanaw. Tapay ko mga gungay. Saan kami kano makapagrunday ti Rabe no nakainom kami. Una na da ita. Aha, mamatpati ka mait. May kakidain. Grundatan, medyo nakainom ka. Medyo tumurid ka. Kan may isa, good buya ka un tatabadaw. Insardeng kunti aginom iti arak. Ay na. Hadula amin na gudbo-gudboy da ita. Umay kan, tawan kadwak nga ginom. Nas ka na palagipan ka, tatabadaw. Ha? Anya da ita? At pagpatinggan ti oras ti panaginom iti Rabeeng. Adaya may. Iso ti ordinansa iti barangay. Nukas ta. Talaga di na kaya nakadwain nga ginom. Saan tatabadaw? Awan pa'y pakisama mo't kwaraw. Kasla saan ta nga agkabarangayan ah. Diyak kaya't ti mapagpabainan kwaraw. Ay, saan ko magsakit tinakamaw, tatabadaw? Impaskil kon dito isang wanan ti tersinak da ito'y kabarbaro a business permit kaw. Tapno saan dakon nga i-report kan ni Kapitan. Ay, nakitak nga rod, Mare. Hadakot ka no nang i-report kanya kon. I would, Mare. In-report na ka ni Pari Badong. Kunakon kat. Iso ti suspitsak anang i-report kanya kan ni Kapitan. Nangeg ko, idi na pa nag-report ka ni Inteng. Nasakit tinakam na, idi jak linakwan iti arak, rabieng. Ay, kasta tinapasamak. Wan maray, rabi idi ipapilit na agumatang iti arak. Diyak mo linakwan at bawal nga rod. When talagamot ngamin abawal. Kat, nasakit tinakam mo kwa na, Maray. Ay, bay amlatan maray. Sa bagay, pudnomat nga expire je permit kaw. Takon ani Kapitan anas ka na maiparinyaw. Nasaya at mutkit data nakapag-renew kan, Maray. Awanan ti makuna ni Pari Badong. Ay, na yan di ka badong. Diyak lalinakwan iti arak tabawal nga rod. Tadis oras ti rabi Ita, napankat nagreportan kan ni Kapitan nga expire ti permit kaw. Kunakmet ken kaasaan kan nga agin inaum. Naginumak may sek tuyeng. Salbat da ita kwaraw. Na, apay, anya manin ti basol ni kwarog ken ka. Siyak lang araw din ti mga uawis ko yung kuwan eh. Hagin-agin pa lang. Ako hindi good boy ka na. Bawal ka no ti aginom iti rabi. Wait. Kawun mga ming, di nakakayat atuladen tasika, bartek ka. Hoy, ito lang ka man. Adamanan ma-report kon inton bigat to ya. Day tala ti paglaingam. Day ta ag-report ken ni Kapitan. Oh, marituyang. Makitam, day ta nakapaskil di ta sangwanan ti tersinak. Ayan na. Day ta business permit kaw nga irekreklamo ni Badong Mau. Ah, iso day ta ti kunada a permit. Napanak na ngalay jo munisipyaw. Ha? Anya mo day ta Badong Mau. Ta isupay mo tinangireklamo kanyak. Huwag nga rod mare. Si kapay mo't apagut utangan mitin reklamo na. Wan nga rod. Ay namaray, pangaasim ka di ta sa anak pa'y asing singiran. Ay, singiran ka kumakot. Saan pa'y taawan pa'y mo't pagbayad ko. Ipagpagapumla ka din iti panagkumarit ha. Ay, no saan tala nga kumari jak lamon. Ay, kano may kukumanayunan di utang ko. Oh, makitam na ita. Itilaksid dagita atulong ko kada kayo. Maiturod naklata nga ireklamo ni Badong Mau. Alabay tano siyak ti makaungod. Siya kung ti mangireklamo kan kwa na. Sana sumardang iti panagin inom na. Isaw ti pagsaksakitan ti ulo, maray.
Nagsapa ka nga umay dito'y barangay hol paray. Ay kay pagtugawin na mutin na paray. Agtugaw ka. Ah, ah, kay ada kapi paray. Na, itimplaan ka man Ay katwa na. Kasta mo tuom no panangasikaso iti bisita. Sana ya paray. Katwin. Mabit lang tayo baga ka ni sekretaray. Sekretaray! Kapitan! Agtimpla ka man iti kapi para dito'y kumparay. Wen, Kapitan! Ibagam nga da pasurot natin napay paray. Ikam kanon iti tinapay. Wen, Kapitan! Anya trantam paray. Ay, umay ko man ireklamo ni Kuwarag. Uray ka na kam ireklamo. Tadyak magustuhan, yinaramid na kanya kay. Ay wala. No, saan anasaya at titrato na ka. Uray ka bagya, kahit naskan maireport. Ay agasa man paray. Ta pinagsasawan na. Naaramin na dito. Kung nagngaro na kaslasaan mo, sinurwan iti nasayat. Ay, sana po na dito paray. Sinurwak amang respetar ni Kwaraw. Diyak la pinagbigyan nga ginom, pinagsasawan na kan. Siyak pa'y matalak na kayan. Lata ka sa retak to. Sukatam ki din na chiptanod paray. Adaya mo titanod na kasta. Siyak langay, ti isukat mo king kwa na. Panunutak pa'y. Paray. Diyan ngay kapik. Apay nagbayag mo tayo. Nagbuntog mo diyag timplan. Sekretaray! Di ka pini paribadong! Umayan, Kapitan! Anya klase a sekretarya na ita paray. Kapi online nagbuntog, nagtimpla. Ay sukat hamon paray. Nilangan tuyang kau, ti isukat mau. Apay nga inungtam ni Kwarog. Kano pinagsasawan na kanon ni paribadaw? Ang nangagmaw dya inistorya ni Kwarog kan ka. Binaligtad ni Pari Badong tinapasamak. Wun nga ron. Ay una yan tikas dyan nga ugali day dyan akong parim aya. Bakit di ata din ang kumati side ni Kwarong? Adan tumatlag mangireklamo kan kwa na. Sino kumangay mati mga reklamo kan kwa na? Kahit barkada na amin nga artak dito'y kabildata. Ano to yan? Si kamot data magmag na dita kasip nga tan. Kunaklakit din white lady. Anya mo ta white lady asasawang Kwaraw. Rabi ay, napan ka pa lang nakichismis. Ay na, sa anak-anapan nakichismis. Birukak ni tatam abadong, tanay. Di pa'y nagaway. Nasalawyo ka day, kabayatan ti panagrundayaw. Saan mait nana? Bayam, tanong makita may, paghawidan may. Mabalin ka day nga itulod julatan, ta sigurado anabarte manun. Sigay, itulod mi dyan balayaw. Ay, nagriga lakit din ayan numamartek ti asawa. Ay idamaga manggayam Kwaraw. Adda ka din ni Kapitan iji barangay hang inton bigat. Adda, ket no sisyon da inton bigat. Nasaya mapanak man nagreklamo. Ireklamok day di abadong tapnog nakaw. Ay di nakita-kita ni kasta paribadaw. Inreklamo na kanito yung mau. Iso balagan kayo tan. Kasano ngay, nujak kayat ngay sardeng taginom, paray. Ay kitagmulta ka. Nag-community service ka. Kasla kamot another pare. Pagmultaam kay den ti kumpari mo. Ay makaamo ka. Nusan ka ngagbalbalay. Nagklasmit ta pa di grade 1 ta. Apay nalipatam daytan. Pagmultaan ka lata pare. Ore niya't ibagbagam. Kain laglagi pa. Ni tuyang mau. Don't forget it. Nalipata mo aya. No kasano ang makapungtot ni tuyang. Ay, sorry amaray. No daman na aramid ko adakas king kaiday. Agurigor kan samot ka badong. Wano, nakainom ka. Nasken a dumawatak iti dispenser king ka. Tapno sa anak apang urin ni tuyang ko, maray. Ne. Nakatakdermat ni Marito yang ijari daw ti balayaw. Nakabanikas. Kan anya nga jay gam na. Damagan pa lang mo, maray. Binalsig da jay. Nuyak agtulnog iti kayat na hamumaon. Ay, amok ano anya ti sumaro no amapasamak. Ay, nasakit samot ti mapangpang or iti binalseg. Kahit anya, maray. Napakawan na ka din. Tagawid na kaon. Aguray ka ta, ipukaw ko ni Marituyang. Ha? Wan, Maray! Napakawan ko ni Kabadong! Saan mo apang uran iti binalseg?
Ay na, tatabadong. Agtulnog kang amin kinina na to yang. Kan, limitaram ti aginom iti ana. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sapalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Jun Ren. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami. Titingkay panagdangan.